Se plaše oni ljudi koji su kao gotov sam, ne, nisi do kraja pročitao šta ti je guza rekla, možda možeš gatat, nikad ne znaš to. I sad bi za kraj htjela mi svičiti, imaju dvije reklame koje napisuju među ciraju, jedna je u vezi WC-a, reklama za Harpik WC školjku, ne znam da li imate kod vas. Mene ta reklama full paranoizira jer glasi, što vaša WC školjka govori o vama? Sad svaki put kad neko dođe kod mene i ode na kavu, dođe na kavu i ode na WC, ja stojim ispred WC-a full paranoično i čim izađe van, šta ti je kurva rekla? Serija, majke mi, nemoj niš slušate. I također ima jedna reklama za tabletice Supradin u Hrvatskoj koja je glupa, ali imaju savršen tajming. Uvijek ju puste ili u 11 jutro u subotu ili nedjelju kad znaju da se većina nas budi mamurna i uvijek puste tu reklamu i tako mi neki dan malo smo si popili, budim se ujutro, prva kava, prva cigareta iz televizora. Previše pušite? Previše pijete? Ne spavate dovoljno uz prečestih izlazaka? Supradin tabletice, još se i kljukajte, super znaš. Ta reklama je toliko glupa da ja mislim da bi trebala glasiti previše pušite, previše pijete, ne spavate dovoljno uz prečestih izlazaka, mogu se ja družiti s vama. A ja se nadam da ćete se družiti sa mnom i sljedeći put. Hvala vam puno Makedonija, bili ste divni kao i uvijek. Bok!